Kumnandi ukukholwa bangcwele, kumnandi ukukholwa bangcwele. Ya, ngiyabona ukuthi ulikholwa. Wahamba uhlabelela nje. Hey, kunjalo vele. Awathi ukuthi ngijabula kwani ukuthi ngikholwa. Utalwa ngemakholwa yini? Cha phela. Akekho umuntu lotalwa likholwa kulomhlaba. Usho ukuthini? Angiseva mina manje. Bantu labaningi sengathi abaconzi ukuthi umuntu akwendeki ukuthi atalwa likholwa. Noma ngabe utalwa abantu labakholwako. Empileni ufanele atalwe ngokwesibili abe likholwa yakhe. Ake uqhaze kabanti. Kuthi usho ukuthini ngalokho? Usho ukuthi umuntu utalwa ngokwesibili emuva kokufa? Cha, angisho njalo. Dokumqoka ukuthi umuntu atalwe ngokwesibili ngaphambi kokuba afe. Nasafile akusekho kutalwa ngokwesibili. Kutalwa ngokwesibili ngaphambi kokufa. Angizange ke ngikuve ke mina lokho. Lokutalwa ngokwesibili kwentiwa uNkulunkulu phela. Kudzingekile kakhulu ngenxa yokuthi sonke sonile. Ngetindlela etiningi sawephula umyalo kaNkulunkulu. Ngenxa yesono sifile emoyeni noma siphila enyameni. Sono sisahlukanisile nekuphila lokuphakade kukaNkulunkulu. Ngesikhathi uNkulunkulu angena kithi ngekuphila kwakhe uyasidala ngokwesibili ngokukamoya. Uyathi suke ngithanza kuva kabanti ngalendzaba. Ake uqhubeke nive. Uthi uNkulunkulu uma sifa imidimba yethu ibiyela eluthulini, kodwa umphefumulo wethu uphila kuze kube phakade. Lona ke lungakwamukeli kuphila kukaNkulunkulu uyakugcina enzaweni yokujeziswa. Uyabona ke? Kodwa ngilikholwa phela mina. Timbalwa kakhulu tami tono. Kanzi tintho letinhle lengitendako tinengi impela. Lokusho ukuthi angeke ngibe sesihogweni isikhathi lesithe mina. Ha, ungatikhohlisi ke lapho. Losasesihogweni akayuphinza aphume lapho. uNkulunkulu sentele indlela yokuphepha noko kulengodi. Ngekufa kwendvodzana yakhe uJesu Kristu esiphambanweni. Labo ke labangayemukeli lendlela leyentiwe uNkulunkulu. Ayikho lenye kubo indlela yokuphepha. Alikho nelithemba. IBhayibheli lithi nemusi wekuhlusha kwabo uyenyuka kuze kube phakade naphakade. Abasena kuphumula imini nebusuku. Kungakho sifanele sitalwe ngokusha sisaphila. Uma sitelwe kabusha siyophila noNkulunkulu inginaphakade ngoba sinekuphila kwakhe ngekhathi kithi. Ya, nako ke lenkufunako. Umuntu angatalwa kanjani kabusha na? Kuse sibe bantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu wathumela indvodzana yakhe kufela tono tethu. Jesu wathwala sijeziso lebe singesethu. Manje insinziso iniketwe kithi njengesipho uNkulunkulu usinikile kuphila lokuphakade. Nalokuphila kusendvotsaneni yakhe. Lonayo indvodzana kaNkulunkulu unekuphila. Longenayo indvodzana kaNkulunkulu akanako kuphila. Bonke labamamukela uJesu uNkulunkulu ubanika ilungelo lokuba babe bantwana bakhe. Vuma tono takho kuJesu utakuthethelela atesule. Meme kube angene ahlale abuse enhlitweni yakho. Uma asangenile utakunika impilo lensha akuphe kuphila kwakhe. Ungaphinzi ujabuliswe kuhlala esonweni. Uyojabuliswa ngumthanza umlalele uNkulunkulu. Naso ke indlela yokutalwa kabusha. Ngiyabonga kakhulu kuva lendzaba. Nako ke lebe ngikudzinga mina. Jesu msindisi wami oyingoma yami ungumsindisi wami osizini lwami Jesu msindisi wami
asikho isihlobo esifana nawe. Jesu lithemba lami ezweni lesono, nakuwo amathunzi uyingoma yami. Jesu msindisi wami, ngohlabela ngawe, asikho isihlobo esifana nawe. Ungeyami injabulo yonke iminyaka yami, ngothaba ngawe njalo ezulwini lakho. Jesu msindisi wami, ngohlabela ngawe, asikho isihlobo esifana nawe. Jesu msindisi wami, ngohlabela ngawe, asikho isihlobo esifana nawe. Nomnizono zenzibongo ziyakuba mhlophe qwa. Nomnizono zenzibongo ziyakuba mhlophe qwa. Noma zibomvu tephu zoba njengeqwa. Nomnizono zenzibongo, nomnizono zenzibongo ziyakuba mhlophe qwa, ziyakuba mhlophe qwa. Vumanini elingelayo, buyelani kuThixo. Vumanini elingelayo, buyelani kuThixo. Unomusa vumayo, naluthando tu. Vumanini elingelayo, vumanini elingelayo, buyelani kuThixo, buyelani kuThixo. Wangithethelela izono, futhi ngozikhohlwaya. Wangithethelela izono, futhi ngozikhohlwaya. Chazani nina bantu, yoni Nkosi kwi. Wangithethelela izono, wangithethelela izono, futhi ngozikhohlwaya, futhi ngozikhohlwaya. Mhlobo wami, ake ulalele ilizwi likaNkulunkulu. Ekuqaleni babengekho bantu netilwane netihlahla. Wawungekho umhlaba nesibhakabhaka. nguNkulunkulu kuphela lwabe ekhona. Wadala ilanga netinkhanyeti. Wayesedala umhlaba, tihlahla netilwane. Kwathi-ke ekugcineni kwako konke wadala indvodza yinye nemfati munye. Akazange asebente uma enta konke lokhu. Kodwa wakhuluma nje kuphela kwavela konke. Emagama alaba bantu bekuqala bekungu-Adamu na Eva. Babelungile phambi kaNkulunkulu. Bamthanza uNkulunkulu, naye uNkulunkulu wayebathanza futhi. Babejabula kakhulu impela. Sathane uyinkosi yabomoya lababi. Ngalelinye lilanga Sathane waqala emanga kulabantu. uNkulunkulu wathi, "Uma nilandzela Sathane, niyakufa nokufa.
kodwa basuka kuNkulunkulu bamlandzela Sathane. Balahlekelwa buhlobo babo naNkulunkulu. Kugula nekuhlupheka kwaqala kwabafikela. Kuthite lapho uNkulunkulu abamemeda besaba. uNkulunkulu uyasenyanya sona. Uthi, "Ngiyakuthanda, ngingumhlobo wakho futhi." Kodwa sono sakho sifanele sijeziswe. Wayesethi futhi uNkulunkulu, "Emuva kwesikhathi lesithide ngiyakwethwala lesijeziso senu sibe seti kwami. Ngiyakuthumela indvodzana yami emhlabeni. Iyakufika kini njengesimo semuntu. Uyakuhlupheka afe. Uyakuba ngumhlatshelo wekona kwenu. Lo mhlatshelo uyakugeza bubi lobusetinhlitiyweni tenu. Khona-ke kuyakuba khona ukuthula phakathi kwami nani. Awukho-ke lomunye umhlatshelo longanisita ngaphandle kwendvodzana yami." Bo-Adamu na-Eva bajabula lapho beva kuthi kani lisekhona lithuba lokubuyisana naNkulunkulu. Baphindze babe bahlobo bakhe futhi. uNkulunkulu wabatshela ukuthi indvodzana yakhe uJesu angeke afike kuze kuphele iminyaka letsite. Kodwa nina nebantwana benu ningaba nako kuthula. Washo njalo uNkulunkulu. Ningenda umhlatshelo wemvu. Nokho ingati yemvu ayinawo emandla. Kodwa itakunifundzisa ngengati yendvodzana yami. Uma ngibona ingati yemvu, ngitawucabanga ngengati yendvodzana yami. Bese nginitshethelela tono tenu. Bese niba nokuthula. Nebhala emuva kweminyaka leminingi, uNkulunkulu wayithumela indvodzana yakhe emhlabeni. Yeda ngesimo semuntu yafana nathi. Ligama layo nguJesu Kristu. Jesu wanikela ngempilo yakhe ukuthi bonke abantu bakhululwe tonentaba. Wabulawa, wasithatha ijeziso, wathwala ubuhlungu bethu. Ngoba yena luqobo abe nguNkulunkulu, wathi asabeke phansi kuphila kwakhe, wabuya wakuthatha ekuvukeni kwakhe. Wahamba kuyohlala neyise uNkulunkulu. Njengoba ngikhuluma nje, usezulwini kuyise. Ekufeni kukaJesu uNkulunkulu wathi, "Indvodzana yami ibe ngumhlatshelo lophelele." Ngakho-ke ayisekho leminye imihlatshelo ledzingekile. Uma umuntu amukela Jesu njengemhlatshelo lophelele wetono, ngiyakumthethelela, kusho uNkulunkulu. Mhlobo wami, bantu abayadi lendzaba lemnanzi kangaka. Abathi ukuthi Jesu waba inkokhelo yetono tabo. Basatentela imihlatshelo ngisho namhlanje. Ngenxa yalesizathu, kungako uNkulunkulu athite angikwethulele lo mbiko lamhlanje. Uthi khola kuphela nguJesu. Mamukele yena abe ngumhlatshelo wakho. Udede kuleminye imihlatshelo lengenakusita ngalutho. Shiya tonke tindlela takho letimbi. Khona-ke ngitakuthethelela tono takho, ngikunike kuthula. Umhlali duma izulu, nonyazi lwesabeka, namanzo lwande makhulu, eqishu kungikwinya. Ngiza amazwi kaJesu, ethi ungesabika. Ushila neganishiya, ka anginedwana, ka anginedwana, ka anginedwana. Ushila neganishiya, ka anginedwana. Awu, sawubona Thathewethu. Yebo mnakethu ngibona wena. Thathewethu ungamangali ukuthi ngikubukani kangaka. Emkhonweni yakho kukhona lokungithusako. Yini wena ungake kugabi lokugajwe ngimi? Utivikela ngani empeleni?
Awesabi ukuthi khona lokungenteka empilweni yakho? Awu cha mnakethu, akangisabi lutho mina. Ake ngikuchazele ngaloku kwesaba lesekuhluphe abantu labaningi emhlabeni. Kubili kwesaba lengwadiko. Lolunye luhlobo lokwesaba luvela kuNkulunkulu. Lolunye luvela kuSathane. Lolu hlobo lokwesaba kufa, ngulolu ke lokuvela kuSathane. Suka lapha. Usho ukuthi kwesaba kufa kuvela kuSathane? Awungichazele kabandana ngalendzaba yakho. Yebo mnakethu kunjalo. Ake ngikubekisele nje. Uma kufika lehlobo bantu bakithi bonza babe badwi. Ngani na? Ngenxa yokuthi lihlobo lita nekudvuma lokungatsandzeki ngobe sikwesaba. Manje utokhanza ukuthi emakhaya kuyabethelwa kuvikelwe ukuthi kungangeni litulu. Ungamangala lokwentiwako emakhaya uma kuta litulu, ngiyakutshela wena. Businasina liyakhiviwa likhonjwe ngetindvuku letimnyama letitsebhuqe bese tihlonya lapha ngaphandle etikwetindlu. Kwendiwa yini? Sesaba kufa. Yonke lemikhuba seyisente saba njengebantu labathi mphumputhe labangadi ukuthi bayapi. Sithukuta ebumnyameni nje. Konke lokho kwesaba nalemikhuba ivela kuSathane. Khumbula phela mnakethu ukuthi Sathane unguyise wemanga. Wakhohlisa nasekuqaleni. Usuke asikhohlisa ke uma athi asente tindfu letitsite size sitivikele kuba singafi. Bangakhi nje lobatiko labayilandzele yonke lena mikhuba bativikela kuba bangafi. Baphi namhlanje? Awuboni ngani ke ukuthi yinkhohliso yaSathane yonke lena na? Awu waze wasigcilata Sathane nabakithi. Sathane unemaqhinga lamabi. Ukumboza ngendvangu yakhe lemnyama bese nawe ucabanga ukuthi uwedwa emhlabeni akukho lokubonako noma ungentani. Bese uyaqala lapho naku sohamba unyonyobo yakweba uqamba nemanga manje uthi akusiwe lo wende lokho. Uyabulala mhlawumbe ushayisa umuntu endleleni nako ubaleka nemoto yakho uzawukabonwa ngumuntu. Konke lokho kuyinkohliso yaSathane ngumkhohlisi lomdzala. Kodwa kuyamangalisa ukuthi bangakhi labamlandzelako. Uma ulandzela yena nasekufeni uyovele umlandzele uye lapho naye ayawugcina khona. Khumbula sihogo salungisela Sathane netingelo sitakhe. Kodwa naye akafuni kuya khona yedwa, ufuna ukuthi sonke sohlupheka kanye naye. Nanso ke indzawo lesifanele siyesabe. Manje ke singenta njani ukuze sibalekele lokwesaba lokukhuluma ngakho? Yinya kuphela indlela nakethu lengasisita. Ukwamkela Jesu abe ngumsindisi wakho. Umethembe yena yedwa, ungambhici nalutho. Ukhole nguye nelivi lakhe. Ushiye indlela yaSathane nemacebo akhe, ulandzele Jesu. Uma ulandzela Sathane, wesaba tintfo letinengi letingenamsebenzi. Kodwa uma ulandzela Jesu, unemandla lamakhulu. Ukunika kuthula noma ngabe sewubone silwane lokuthiwa asibona senta lomkhuba emhlabeni. Kodwa wena uba nekuthula ngobe una Jesu enhlitweni yakho. Kuyovuma yena ukuthi kwendeke lutho kuwe. Ngakho awudzingi wena kwesaba uma una Jesu. Kambe singamlandzela kanjani lo Jesu nemavi akhe? Uma ufuna kulandzela Jesu nemavi akhe mnakethu, shiya indlela yaSathane, ukhole nguJesu, indvodzana kaNkulunkulu. Wasithandza, waze wasifela esiphambanweni. Wachitha ingati yakhe ngenxa yetono tetfu. Uma sawukholwa nguye, uNkulunkulu utakuthethelela tonke tono takho namhlanje. Afake umoya wakhe longcwele phakathi kwakho. Nguyeke lotohlala nawe akusite kuba ulalele ulandzele futhi emavi akhe langumyalo kulabo labakholwa nguye. NguJesu kuphela lotakusita ahambe nawe kulena ndlela ukuze ungesabi. Linengi lebantu ke lithi singabalandzeli bakaJesu nje nathi. Kodwa umuntu usho nje uthe shiqe endleleni yaSathane.
kodwa makabonge uNkulunkulu lobona tinhlitiyo talabo labasendleleni yakhe behamba behlabelela bathi cha angingedva uthembisile ukuthi angeke angishiye. Nanti kame lihle impela makabonga uJehova iqedwe usizi kwabangcwele makabonga uJehova libusisiwe ibizo layo inkosi libusisiwe ibizo layo inkosi uJesu yathandeka makabonga uJehova limnandi kumoni ngoba makabonga uJehova libusisiwe ibizo layo inkosi libusisiwe ibizo layo inkosi unqamula amandla sono makabonga uJehova igazi lihlanza umoni makabonga uJehova libusisiwe ibizo layo inkosi libusisiwe ibizo layo inkosi. Bahlobo bami siyati sonke ukuthi siyadena tintfo letimbi. Kungani siqhubeke ngalendlela na? Kuliqiniso ukuthi asifuni kube sone. Kungoba asikwati ukuthi guqula thina. Siyatama njalo kwenta lokuhle ngekuphazima kweliso nje. Sibone sesende lokubi. Lokhu kwentiwa ukuthi sinenhlitiyo legcwele kona. Ake ngikubekisele. Lenye intombazana lenyati kakhulu yayivamise kuba emasi ekhaya kubo. Uyise ayishaye. Kulesinye isikhathi bangaboni ukuthi emasi adliwe enguleni ngoba iyasinza. Kodwa bathi lapho bawathulula batakudla kuhushuke emanti leyiwathelile. Bathi bayishaya intombazana. Ngalelinye lilanga yathi kunina lapho ayishaya, akugangi mina emake, shaya inhlitiyo yona igangako. Noma abengayishaya leyo nhlitiyo, bekungeke kumguqule. Uma tandla takho tingcolile, ungatigeza emantini ngensipho tihlobe. Kodwa inhlitiyo ungayigeza yini? Noma ungageza kangakhi ngelilanga, kungeke kukusite lokho. Uyayati ingwe inemabala emtimbeni wayo. Uma ifuna kuwasusa lamabala, angesuka na? Ngeke. Kungani ingenawo emandla ekuwasusa lamabala ngoba akuyo na? Kungoba akusho nje ukuthi amane abekiwe lapha kuyo aphuma ngekhathi kuyo. Ingwe ngeke iguqule simo leyadalwa ngaso. Kanjalo nentono tethu akusiko nje ukuthi yindvo lelapha ngephandle kwethu. Lobubi lesibendako lobonakala ngaphandle bungumphumela waloku lokungekhathi enhlitiyweni. Singathi guqula kanjani tinhlitiyo tethu na? Bantu labanengi bathi unganathi tshwala, ungabhemi, ungebi, ungahlebi, ungendi lokhu nalokuya. Kodwa abasinike emandla ekuqula imicabango yethu lemibi. Abasitsheli nekuthi sifanele sendenike uma sesiyekele lokhu nalokuya. Ingwe ingafana yini nenkomo? Ingasho yini ithi kusukela namhlanje ngitakudla tshani hayi inyama? Cha, uNkulunkulu kuphela lungaguqula ingwe. Kanjalo nathi angeke sisho sithi kusukela manje ngitakwenda lokulungile kodwa uNkulunkulu kuphela lungaguqula inhlitiyo yethu lembi ayende ilunge.
emavi lamabi lesiwakhulumako aphuma enhlitiyweni lembi, imicabango yethu lemibi iphuma enhlitiyweni lembi. Uma lisela lijeziswa kumbe lingaguquka liyekele kweba. Kodwa ngubanike lungakhipha enhlitiyweni yalo sifiso sekweba na? Akekho longakwenda lokho noma ngubani. Mhlobo wami ngikuphathele ludzaba loluthokotisako namhlanje. Ukhona longasusa bubi enhlitiyweni yakho. Ayende ilunge. Yena uyindvodzana leyodwa nje kuyise. Ligama lakhe nguJesu Kristu. Unemandla ekunika ngulowo nalowo inhlitiyo lensha nalehlobile futhi. Inhlitiyo letakwenda ufise njalo kwenta lokuhle kuphela. Jesu uyafuna manje ukuguqula inhlitiyo yakho. Awudzingi kulindzela sikhathi lesitse. Ngitakutshela ukuthi ungakwenda kanjani lokho. Vuma tono takho kuye ngasinye ngasinye. Umtshele ukuthi uyatsabuka kutenda tonke. Bese uthi ungativuma utifulathele utishiye. Umcele akuqule inhlitiyo yakho. Afake umoya wakhe longcwele ngekhathi kuwe. Utakwenda lokhu uma uvuma kwehlukana nebubi wethembe kuye yedwa. Ngalelinye lilanga Jesu utakubuya kulomhlaba. Ngalelo langa uyakuguqula tonke tingwe tingaphinzi tidle inyama futhi. Tiyakudla tshani njengetinkomo. Bantu bangeke baphinze batesabe. Lona kuyoba ngummangaliso lomangalisayo kakhulu. Manje uyabona ukuthi uJesu Kristu unemandla lamangalisako. Kuguqulwa kwengwe kuyinto lemangalisako. Kodwa kuguqulwa kwenhlitiyo yemuntu kuyinto lemangalisa kakhulu kunako konke. Awu, sawubona babe. Yebo mfanami, ngibona wena bo. Watfala kangaka ke phenkosi, ngabe uyakwendana ngaleti tingodwa? Wo, ngiyakha mfanami. Ngakha indlu. Sengiyakwenda luphahla nje ngaleti ngodo lotibona. Ngukuphi lapho wakha khona babe? Ngakha lapha eceleni kwanaso insatshana. Wo, uyati yebabi, ungekhumbuta indzaba eBhayibhelini lekhuluma ngemadvodza lamabili lakha tindlu. Uyafuna nike ngikutshele ngawo? Ngitshele mfanami. Lo nini ngenxa yalokufunza kwenu selagcwala tindlu letiningi lapha etinhlokoteni. Kunjalo babe, nguJesu lowakhuluma ngalendzaba. Kwakukhona indvodza lehlakaniphile nalenye lesiwula. Le ndvodza lehlakaniphile yayifuna kwakha indlu. Yabe seyahlala phansi yathi, ngifuna kwakha indlu leqinile letangikhonsa futhi. Ngiyakhe lapha ya kuleliyana dvala leliseceleni kemfula. Sacedzile kuyakha indlu yakhe wathi, cha, indlu yami yinhle impela. Emva kwalokho lafika lihlobo nelitulu. Ngalelinye lilanga kwaqhamuka emafula amnyama laduma labaneka layitsela. Kwathi akhuphuka emanti. Ayishaya leyo ndlu. Kodwa kayiwanga ngoba yayakhiwe edvaleni. Sengivile ngalendvodza lihlakaniphile. Salongitshela ngalendvodza lesiwula manje. Phela wayakha naye yakhe eceleni kwemfula esihlabathini nje kodwa. Kwase kwendekani ke? Sengathi kubulima ke lokho. Sayiqedzile watiboka naye wathi, "Awu, yaze yayinhle indlu yami." Ngalelinye lilanga lajika litulu kwabuya emafula amnyama. Lasho ngalesikhulu siphepho kwehla imvula lematima lana wagcwala umfula. Saqala sihlabathi semuka yadleka indlu yadleka. Kusithe kugcineni naso yasuka indlu yawa yathi dzisi phansi.
yayeta indvodza yatsi, Inyanza leyo bo, awu indlu yami, yemuka indlu yami emuka nemali, inyanza leyo siteni boni nebekunene, inyanza leyo. lendlu yalendvodza yawa ngoba yayakhiwe esihlabathini. Vele kwakusilima sendvodza leni. Yebo yayisilima vele. Na Jesu uyasho ukuthi baningi kabi bantfu emhlabeni labadilima fana nalendvodza. Badilima ngoba phela bangalilaleli livi likaNkulunkulu. Uma bafa baya ekulahlweni. Kodwa Jesu uthi loyo lowamkela emavi ami awente ufaniswa nalendvodza leyakha indlu yayo edvaleni. Uma bafa bayakuqonza ekhaya labo ezulwini. Leli dvala lengumfanekiso wa Jesu kithi. Jesu ufana nelidvala. Sihlabathi singumfanekiso wetono. Jesu ufuna kusigeza kuloku kungcola kwetono. Uma ungamvumela akwente lokhu empilweni yakho, uyofana naleyo ndlu leyakhiwa edvaleni. Kuthi noma kufika iphepho netinhlupheko uqine ume wethembe Jesu. Hlukana nendlela yesono ngoba uma uqhubeka khona utolimala. Jesu uthi bantfu bafana naleti tindlu letimbili. Totimbili letindlu tahlolwa ngemanti kuthi tiqinile yini. Lenye yema kodwa lenye yawa. Liyeta lilanga lapho Jesu ayohlola tinhlitiyo tetfu. Labo labajajuliswa kuhlala esonweni bayofana naleyo ndlu leyawa. Kodwa labakholwa nguJesu nelivi lakhe abasoze baya ekulahlweni. Mhlobo wami, Jesu uyakuthanda. Wafa ukuba athathe sijeziso sakho. Wafela bonke kuze bangayi ekufeni. Kodwa nguloyo muntu umele atendele sakhe sinqumo. Wena ke unqumani ngempilo yakho namhlanje na? Uma ukholwa nguye, ulalele livi lakhe. Uma ufa kulomhlaba, uyakukuthatha ayohlala nawe ezulwini inguna phakade. Utsinike babe ngaloko na? Emavi akho amnanzi kakhulu endlebeni tami. Angithanzi kuba indvodza lesilimo. Ngifuna kuba indvodza lehlakaniphile. Sengiyakholwa manje ngilo Jesu longitshela ngaye. Kusukela manje ngitawulalela livi lakhe. Ngilente. uJesu ulitwala umpelo wakuphephela uyena oyingcabaya umpelo wakuphephela uJesu ulitwala ehlanela uJesu ulitwala ehlanela Wenhliziyo yami mawuhlakaniphe zikuhaqi izitha zakho zivukele wena linda uthandaze ungayekula cela ngezinsuku zonke inkosi namandla
ake ngikubude. Uyathi nje ukuthi sinesitha lesikhulu emhlabeni kwendlula tonke tilwane letingoti lotatiko. Lesitha sesabeka kwendlula ngisho libhubesi silwane lesiva ngaso ukuthi sibusa tonke tilwane emhlabeni. Uma libhubesi lingase libhodle tiqhaqhadela tonke tilwane ehlathini ngokwesaba phela. Uyasathi lesitha sethu ukuthi singubani? EBhayibhelini sifunza ukuthi Sathane ufana nelibhubesi. Uyahamba ezulazula efuna langabadla. Sathane usitha lesibi kakhulu. Uyamtonza uNkulunkulu nebantu bakhe. Uyatama ngayo yonke indlela kubabhubhisa uma kungenteka. Kodwa siyabonga ukuthi ukhona lonamandla ngetulu kwaSathane, lona nguJesu Kristu. Uma wena ungumfana kaNkulunkulu, utakuvikela kulesi sitha lesinguSathane. LiBhayibheli lithi ligama la Jesu lisakhiwo lesinemandla. Bonke lababalekela khona bayasinza. Sathane uyathanda njalo kusingabatisa nekusesabisa. Ufuna njalo sehluleke kumethemba Jesu. Kulesinye isikhathi kuvela sifo ekhaya lakho. Nako ugijima uyakuva ukuthi ngabe kwentiwa yini lesifo sikufikele ekhaya lakho. Akukhohlise Sathane athi, "Ha, phela lo mfana wakho ubulawa ngundangimakhelwane." Bese wenda nawe imizamo leminengi utiphinziselela. Bese kuphela njalo budlelwane. Nebantwana bakho abasayi kuyodlala khona lapho ngoba phela labo bantu sebabi vele. Kani akusilo nani liqiniso lelo. Ngulesitha lesinguSathane lesingafuni bantwana bakaNkulunkulu bahlale ngokuthula. Khumbula lokho. Uma Sathane afika kuwe, uyathi awunawo emandla ekumnqoba. Hamba kuJesu, ukhulume naye emthandazweni. Uthi, "Ngiyabonga Jesu kufa kwakho esiphambanweni. Ngiyabonga ukuthi ingadi yakho ngiyo lengenda ngiqiniseke ukuthi ngithethelelwe ngemusa kaJesu Kristu. Ngiyabonga ukuthi unami kunginqobela emandleni kaSathane. Ngiyabonga ukuthi uma ngikwethemba utanginqobela imihla ngemihla. Ngiyabonga futhi ukuthi wamnqoba uSathane esiphambanweni, ngako unemandla ekunginqobela nami namhlanje." Naku lokunye lofanele ukukhumbula. Libhubesi alibhodli sonke isikhathi. Kuyenteka nje ulikhanze litilalele kahle. Sengathi noma ungalithinza lingeke likwente lutho. uNkulunkulu uthi unjalo naSathane futhi. Ngalesinye isikhathi angafika kuwe njengengilosi yekukhanya. Akhulume kahle nawe. Uthuke nawe uyengeka uthi kumbe kuliqiniso lokula kushoko kanti inkhohliso yodwa nje. Qaphela. Sathane utawufika kuwe athi, "Uyabona, akusiso sono phela kwebela umuntu locebile ngobe unetinto letinengi nje. Akunandzaba nje noma ungakuthatha lokhu, inani kuncane nje, akusenamsebenzi futhi. Akusiso sono nje ukuthole lapha yana ngaphandla kukho endlini yakhe lo muntu. Mshaye wena. Inani nguye lokuqalile nje. Uyothi uthukela ukhanze kudala wangena enhluphekweni. Uyathi ukuthini? Tono tiyevana. Uma kukhona sinye nje losathi gcinele sona enhlitweni yakho, na kanjani sesibili sitawungena bese kungena nalesinye futhi. Ngakho ke qaphela, uSathane unemaqhinga. Kulesinye isikhathi libhubesi liyatifihla etshanini lobudze. Kube ungazucabange ukuthi alikho kanti libhacile nje. Ukuthi awuliboni wena. Athi umuntu uyandlula phela akaboni ngoti yena. Lisho selimthelekele limdlaphuta ngetikhwepha talo kube kuphela kwakhe njalo. Unjalo naSathane. Ubentile abantu labanengi bathi akukho kubhubha kwemhlaba lapha. Sanisho ukuthi uNkulunkulu angathi asidalile aphinza sibulale. Akukho sihogo lapha. Bayasikhohlisa nje laba bantu. Qaphela. Emehlo akho ayovuleka mhla Jesu abuya. Ubone ukuthi ngempela kuliqiniso lokho.
kodwa sikhathi sekulungisa siyabe sesiphelile. uNkulunkulu uthi umuntu uyafa kanye, emva kwaloko kwahlulelwa. Labangalungile indzawo yabo isechibini lomlilo. Sathana akafuni ukuthi bantu bakholwe ngulokho. Masingakhohliswa nabakithi. Asikholwe uNkulunkulu, sethembe yena yedwa nelivi lakhe. Uthi nimdzele Sathana uyakusuka kini. Ngakho ke khumbula, lapho Sathana afika netilingo takhe azama kukungabatisa, ukhona Jesu. Unemandla onke, mbite utakusita. Lokahlela ihlane njengerosi, siyabendeleni yenkosi, ngoba khona ukuhlabelela. Siyabendeleni yenkosi, kukhona indlela ephakeme, nendlela engenalusizi. Iyakhanya ifana nemini, siyabendeleni yenkosi, sobubona ubukhosi benkosi. Siyabendeleni yenkosi, sothokoza siyohlabelela. Siyabendeleni yenkosi, kukhona indlela ephakeme, nendlela engenalusizi. Iyakhanya ifana nemini, siyabendeleni yenkosi. Iyakwehla imvula emhlabathini, siyabendeleni yenkosi. Imithombo yamanzi yokunyana, siyabendeleni yenkosi. Kukhona indlela ephakeme, nendlela engenalusizi. Iyakhanya ifana nemini, siyabendeleni yenkosi. Asiyikwe satshiswa yilutho, siyabendeleni yenkosi. Engcwelela yenzelwe abangcwele, abasendeleni yenkosi. Kukhona indlela ephakeme, nendlela engenalusizi. Iyakhanya ifana nemini, siyabendeleni yenkosi. Uma sifulathela tono tethu, sikholwe nguJesu, usoholela endleleni lensha. Wahlushwa kakhulu ngenxa yethu, waze wabethelwa esiphambanweni ukuze sihambe ngalendlela lelungile. Ngenxa yalokho, uma singebalandzeli bakaJesu, impilo tethu tifanele tibe msulwa, tihlanteke. Senyanye kwenta tintfo letimbi lesasidenda sisekule mpilo lenzala. Masikuqwaye lokho Jesu langakutsanzi. Jesu uyasitsanza kakhulu, ngakho nathi sifanele simtsanze ngenhlitiyo yethu yonke. Ufuna ukuthi lolu thando silukhombise labanye. Noma mhlawumbe bantfu bangasiphatha kabi, kodwa thine simele sibe nemusa kubo. Singakwenda lokhu uma sivumela luthando lukaJesu lubuse etinhlitiyweni tethu. Uma ngempela sihamba endleleni kaJesu Kristu, umoya kaNkulunkulu uhlala etinhlitiyweni tethu. Bese kuthi imitimba yethu iba yindlu yakhe. Uma sivumela kubuswa nguye, utasisita asivikele, kube singangeni engotini yokusheshe sithukuthele, sitiqhenye noma sibe nemona. Kodwa sikhundleni salokho, umoya kaNkulunkulu utasigcwalisa ngeluthando, kuthula nekubeketela, nalokunye lokuhle. uNkulunkulu ungubabe wethu, ngakho livi lakhe liyasifundzisa sisahamba endleleni yakhe. Uthi kithi ningesabi. Buka-ke ngoba asidzingi ngisho nekwesaba bomoya lababi, ngoba uNkulunkulu unemandla ngetulu kwabo. Kwethu kube simethembe uNkulunkulu.
Yebo, ufuna sikhulume naye njalo emthandazweni onke emalanga. Futhi singakhuluma naye sengathi sikhuluma nemhlobo wethu. Angeke simbone ngemehlo enyama, kodwa yena uyasibona futhi uyasiva. Singathandaza noma sisebenza, kanzi noma sihamba nje, solo singathandaza. Lokusho ukuthi singakhuluma naye noma ngusiphi isikhathi. Sisahamba kule ndlela lenhle kangaka. Simethemba uJesu Kristu, sifanele singakhohlwa kubakhombisa labanye lendlela. Sifanele sibafundzise emakhaya ethu ngalendlela, kanye futhi netihlobo tethu. Asikhumbule kufundzisa abantwana bethu indlela lenguyona yona leya kuNkulunkulu. Sisaqhubeka ngalendlela, sifanele simbonge uNkulunkulu ngakho konke lesihlangana nako, ngoba yena uyasinakekela ngendlela lemangalisako. Khumbula kumbonga uNkulunkulu ngakho konke kudlala kupha kona. Masimbonge futhi ngalabo labasifundisa ngelivi lakhe. Sifanele silungele kusita labo labanetidzingo. Sethembe, singaqambi emanga, singebi, singakhohlisi. Indlela yaJesu yinhle, ilungile. Futhi Jesu uyabadi labo labahamba ngayo. Namhla ngiyaqhutha umoya, uthandaza Nkosi yami, ngiyacela mangihambe kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, mangihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi yami. Angifwisi yona imvula ize kimi Nkosi yami, ngicebile kakhulu nxa ukimi Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, mangihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi yami. Imikuba yakumnyama
Siyabonana majaha. Yebo jala kithi. Ngabe nishuqani yaphi pho? Sivakashela lapha emakhaya, sishumayela livangeli lika Jesu Kristu. Anamahloni nisebasha kangaka. Kuhamba nikhuluma ngalendzaba. Cha, Asisabi nani lokho. Ingani Jesu evini lakhe uthi, "Lo ngivuma phambi kwebantu, nami yakumvuma phambi kukaBaba losezulwini." Asinamahloni ngelivangeli lika Jesu Kristu ngoba lingamandla kaNkulunkulu ekusinzisa noma ngubando lamukelako. Senisho ukuthi nine anidzinwa ngilokwehlene inyuka onke lamalanga. Iqiniso siyathina. Kodwa akusho lutho kithi lokho. Yinto lencane nje. Live lenkosi lithi, "Lokhu kusabelo sethu ngenxa kaJesu, kuvuma kuhlupheka kanye naye." Kuyinjabulo kithi kuhluphekela uKristu ngoba naye wasihluphekela. Mina ngiyakholwa ngulo Jesu. Ngisho namanje. Kodwa bengithi kushumayela kwalabo nje labakhethiwe. Nina nakhethwa nje kwenda lo msebenzi. Ko, osikhethwanga thina. Emva kokubethelwa kwaJesu, wakhuluma lamavi angakayi ezulwini wathi, "Hambani eveni lonke nishumayele livangeli kubo bonke abantu." Lona kwaba ngumyalo wakhe kubo bonke abantu, ngakho sifanele siulalele lo myalo wakhe. Wathi futhi, "Nithi hlobo tami uma nenta lokho lenginyala ngakho." Kungumsebenzi wakhe wonke umuntu lokholwako nguJesu kuba ayanzisa lendzaba, atshele labanye ngaJesu uthi uyasenzisa. Live lenkosi lithi, bahamba yonke indzawo bashumayela live. Kuyenteka yini ukuthi umuntu amunye aye kutho donke letindzawo letikhashane kangaka? Liqiniso ukuthi labanye bayaya khashana, kodwa umsebenzi wabo lomkhulu utshela abantu umbiko waNkulunkulu noma ngikuphi lapho bekhona. Noma singeke safinyelela emhlabeni wonke njengoba iBhayibheli lisho, kodwa uma ngitshele munye nje ngaJesu wamamukela, naye aqhubeka atshele lomunye, nami ngiqhubeke ngitshelela abanye, liqiniso ukuthi ngiyona ndlela leliya kufika ngayo emhlabeni wonke. Hayi ukuthi mina ngigijime ngiqedze umhlaba wonke, ngoba lokho ngeke kwenteke. Uma ngempela simamukele uJesu, satinikela kuye ngalokuphelele, singathandaza ukuthi inkosi ivusela abanye bahambe bushumayela livangeli lapho singeke safinyelela khona thina. Futhi singanikela kuze labanye bakwati kuya etindzaweni letikhashane bashumayele livangeli. Uma ngempela umthanza Jesu, utawuthanza kubatshela labanye ngaye kuze bangayi ekufeni. Uma nihamba ebusuku nibabili endleleni niphethe isibani, nilandzelana, bese wena losembili ubona inyoka, kodwa ungamtsheli lona losemva kwakho, ake ngithike uyayinyathela ke lenyoka. Licala labanike nasimluma lenyoka, likavele libuye kuwe. Kanjalo siyati ukuthi labo labasangakamemukeli Jesu basengotini ukufela ebumnyameni baphakade. Ngakho uma singabaxwayisi, indzaba yethu uma baya ekulahlweni. Ya, sewuzaba ngenta nami ngabona ukuthi impela ngifanele kumfakazela Jesu. Nami ngihambisana yini kanye nani kule ndlela? Kulungile, woda sihambe mngani wami.